Kuphi la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni tesiswati lesitethula bukhoma la SABC sise Auckland Park eJozi. Minister is absolutely right. I've often said to her, we should have started the early childhood development 30 years ago. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kusebenza ngetingcinamba letibukene nemkhakha wetemfundo lesisekelo kufanele kuhlale kusemcondweni walohulumende welihlandla lesikhombisa. We're not looking for charity. We understand and we are ready to fight to build our capacities in our countries. Baholi bemave engabatse Afrika bangaphambilini betfule umklamo lotawulwisana nenkinga yetikweleti Afrika. Presenting South Africa, it's your opportunity, it's your life, it's your goal, it's your opportunity, everything. Go for it, go for it. Kutemdlalo basitfupha abadlali bakuleli labatawulimela kulomqhudelwano we-Special Olympics World Winter Games lotawubanjelwa eTurin kule-Taliyane. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kusebenza ngetingcinamba letibukene nemkhakha wetemfundo lesisekelo kufanele kuhlale kusemcondweni walohulumende welihlandla lesikhombisa. Uthi lidzaba lwasetinkulisa kungakwati kufunza kwebantfwana ngalokucacile kungabi khona kwesifundvo setibalo emabangeni laphasi nekutfutfukisa kufundwa ngelimi lemdzabu tintfo lekufanele tisetjentwe ngekushesha. Ramaphosa bekakhuluma netitfunywa letihambele umbutsano wemalanga lamatsatfu lowatiwa nge-2025 Basic Education lwehutla eBoksburg eJozi. Kuqiniswa ukuthi inhlangothi letimbawu la kumkhakha wetemfundo ngaletinye tetindlu lekulindeleke ukuthi dzingidwe ngato kulo mbutsano wemalanga lamatsatfu. Mengameli Ramaphosa uhlabe kuhamba kancane kwahulumende ekunakeni lidzaba letinkulisa waveta ukuthi licwaningo oluvete ukuthi 80% wabantwana labasebangeni lesine esikolweni kuleli abakhoni kufunza into levakalayo noma bangabe nguliphi lwimi. Lokunye kube ukuthi live liphansi emaveni etfundweni tetibalo nescience ka grade 4 na grade 8. 30 years ago, we were blindsided, and we should have realized that to get this country to be put on a much higher plane of development, we should have started with early childhood development then. Ramaphosa uthi lo hulumende lubumbano avolonke kufanele asukumele etulu kulungisa letinkinga kulomkhakha. Uphinze waveta nabomcoka balombuthano ngesikhathi lapho lelive lisingathe khona lithimba lemave eG20 kubuka tindzaba temfundo. This is the first basic education sector lekgotla convened under a government of national unity, and it is taking place at the confluence of a number of developments that are key to our nation's progress. Into nemfundo lesisekelo ithi iphumo talomhlangano kufanele tinikete tisombululo ekuthuthukiseni izinga lemfundo lesisekelo netinkinga tetimali lomkhakha lobone nato. What I want to be able to come out of here after the next 3 days is how do we improve the quality of education in South Africa. Ekusenjalo batala bathuthele lamalunga emtimbo langamele esikolweni sabanga laphansi Thebentla Primary School babambe umshuco ngaphandle kwalenzayo embuthano kuvakalisa isikhalo tabo. Kulokunye bakhala ngathishela nhlobo ukuthi uyatilawula enekuthi tekhoncandi tesikolo adikho esimeni lesikahle lekinto lesigameta kufunza nekufunzisa. Parents are still fighting this fight to remove the principal because she got in our school illegally without a letter that says that we are reinstating you with immediate effect from the district. Barry is the employee of the GDE. Key employee yabona. They need to see what they do with her. Lo mhlangano yaqhubeka kusasa. Mengameli wephiko lwensha lwe-ANC Malachi uthi inguquko letendiwe emagatsheni alenhlangano etifundzeni seGauteng neKwaZulu Natal futhi tingathathwa ngesancele ngilamanye amalunga alenhlangano. Lokho kuvele ngesikhathi loluphiko lwensha lukhulumisana nebetindzaba mayelana netinqumo lebatithathe emhlanganweni wabo wesigungu lesetulu kulembela sondvo leyengcile. Loluphiko loyeke luphinze lwenda libito lokuthi kusitwe kukhokhwe timali tetistudent letikweleta emanyuvesi nasemakolishi.
Luphiko lwesha ANC luthi liyatisekela ngocuko letindiwe emagajeni alenhlangano esifundzeni eGauteng neKwaZulu-Natal kulandzela imiphumela lengasihle. The reconfiguration of structures, it was not a process of paging comrades. It was a process of reinforcing and building a strong team to resolve all the problems we are faced with. Kulembela sonto leyingcilo loluphiko belinemhlangano wesigungu lesisetulu lapho belitsingetsa tinsayela etihlasele live. Kanzi litsaba lwetemfundvo ngilo loluhambe embili. We demand the immediate clearance of historic students' debt, the full implementation of free education for working class and poor students. The ANC clique also calls for urgent intervention in the student housing. Insha ANC iphumele baleni asayihambisana nekwenyuka kwenzela lokungahle kumanyetelwe nakwethula liphakelo timali. The ANC clique remains deeply opposed to any increase of value-added tax, which is a problem that will affect the poor and the working class and communities. Loluphiko luphindze lwatsi kuya kwe-AfriForum ne-Solidarity eMelika kukunyembenya nekubukela phansi uhulumende wenzandvu yelinyenti. I'm sure by now many Afrikaners who love South Africa will not agree with what AfriForum is doing. We're saying Afrikaners must rise everywhere and fight for a non-racial society. Lensha ibesenda libito lekutsi AfriForum ikhishwa ngaphansi kwetinhlangano letilwela emalungelo eluntfu. Umbuso kanye nemgcini mafa babe nemhlangano itolo ukuthi balungise lapho kumele balungise khona kwekugcina kuliphakelo timali la kuleli. Lokho ke kulandzela kuhlehliswa kokwethula kuliphakelo timali. Indvuna ehhovisini lemengameli Khumbudzo Ntshavheni ithi umbuso uyakwemukela lokuhlehliswa kuliphakelo timali lobe kungabonwa ngasolinye ngalo ukuthi ube mhlatile 12 kule nyanga letako. Ithi umbuso utawuchubeka nekwenda lokho lokufanele kuliphakelo timali kute kutsi kugcine kuthuthukiswa timpilo tebantfu bakuleli. Iphindze yaqinisa ukuthi cabinet yenda lobito lokuthi M23 hoqise DRC. Ntshavheni utse masotsha seRwanda kumele ayekele kusekela iM23. Uphindze wangeta ukuthi cabinet yakwemukela lokubuyiswa kwamasotsha akuleli. The recently assented Appropriation Act 2024, Act number 13, sets forth a constitutionally mandated legal process that allows government to ratify the bitter legacy of land dispossession and poverty by helping level the playing field so that more citizens can have access to economic opportunity, basic services and land. Betemtsetfo ngibo labatawusho ukuthi bayitfesa in AfriForum kanye neSolidarity emacala kulandzela umhlangano wabo nelitsimba lamengameli waseMelika Donald Trump. Lokushiwe indvuna Ntshavheni ngesikhathi abutwa ngalesimo salamacembu lamabili ukuthi ingabe lokhu lakwendile kungathathwa yini njengekuvukela umbuso. Lamacembu lawa asola ngekusabalalisa ngelwati lolungasilo ngelive leNingizimu Afrika lapho enda khona tinsolo tekuthi bantu abamhlophe abaphathwa kahle kuleli. South Africans of all races are coming out. The global community is coming out to say what you're saying about South Africa is not true. Baholi bemavenga bathe eAfrika bangaphambilini bethule umklamo lotawulisana nenkinga yetikweleti eAfrika. Lo mklamo ke uhlose kweseka kuncishiswa kuhociswa nekwesulwa kwetikweleti. Africa and other developing countries are not looking for charity but for debt relief. Loyo ke ngumlayeto lovele baholini bemave bangaphambilini labahambisa embili umklamo wekusula kwetikweleti. Labaholi bathi sikweleti sivimba kukhula nentfutfuko. What it does is that it strangulates development. And the money that should have gone into essential area of human welfare and human development, education, health, nutrition is given to pay debt that seems to be interminable. This has been a crippling factor that has prevented many African countries from really doing development work because the cost of capital is far too expensive. So we request that there is availability of capital spread over a period of time which makes it reasonable so that countries can then afford to take out this loan. And also, restructuring of our debt will also be of great help. Labaholi bathi bayakwemukela ukuthi bophelela kweNingizimu Afrika ekhambiseni embili lohlelo lwekusula kwetikweleti emhlanganweni we-G20 webaholi. We're going to advocate for debt relief for African countries. What modalities it will take, it will depend upon the data and
the creditor. African countries are saying we're not looking for charity. We understand and we are ready to fight, to build our capacities in our countries, to move our economies. But for that to happen, we need the debt relief. Lo mklamo utawukhulumisana netikhungo tetimali letifaka ekhatsi libhange lemhlaba nesikhwama setimali lesibuke kuthuthukisa umnotfo wemave emhlaba mayelana nekwehlisa tikweleti letibukene nemave lakulengabatsi. Besimo selitulu kuleli sebakhiphe secwayiso semvula lesesigabeni sesibili ekungendeka ukuthi ichubeke inelamuhla yesifundzeni seKZN. Umphathiswa welitiko letekubusa ngekuhlanganyela netenzabuko Thula Sizwe Buthelezi ucele takhamuti lehlala etinzaweni letiphasi ukuthi sithole tindzawo letekuhlala letsetulu. Imvula lena ngemandla ngalesibili yaba ngatikhukhula eKZN ikhuphu lesibalo sebantfu labashonile kanti ke sebabalelwa ngetulu kwelishumi nesihlanu bantfu labashonile. Lokhulumela litiko letekubusa ngekubambisana netenzabuko uthi letikhukhula setshiye umonakalo lebita tigitsigitsi temarandi. Izimvula esifundazweni saKwaZulu-Natal ziphazamise indawo eziningi kanti namhlanje sisendaweni yaseLovo B section eningizimu neTheku lapho kuthe kwakuba khona enye yezinkinga ethe bakhona lapha abantu bephazamiseke khona ukuthi akubakwazi ukuya emsebenzini ngenxa yokuthi umgwaqo ubhidlikile kanti sithole umshayeli lapha uNduduzo Shinga ongomunye wabashayeli othe waba nalenkinga izolo ekseni ngesikhathi ebuya emsebenzini. Nduduzo kafushane nje mangaso sichazele inkinga obhekane nayo izolo ngesikhathi ubuya emsebenzini. Yabo into engachazeki kwabe ngathi umgaqo uhlala phansi then sayithola sesingaphansi kwawo. Mase siphuma siqalaze kunamanzi abeqhumile futhi. So mina ngiyathanda ukholwa ukuthi umgaqo uwe nathi ngoba ukube busuvele ufile shuthi iphutha lekumasipala ngoba amathepe bengawafaki ngani ngoba ngizwile kuthiwa bebefikile ba-check. Ukube umgodi mhlambe ububonakala entweni enjalo ukube kumgodi besobona ile ngizama ukusho ngoba sidlulile sisuka le emhlanga sidlulile endaweni eziningi ebenawo imgodi yamanzi into ebonakalayo vele leyo uma ukhanyisela emotweni. Ngabe khona mhlawumbe uthewa le mali izolo kulesigameko? Yeah, mina no Jaden phakathi kwethu sobabili angazi ukuthi ubani oshayele i-windscreen because nami ithe imoto ingena bengingathini bengazibhekile mina ukuthi ngilimele kangakanani ngiqale ngaqalaza yena ukuthi ulimale kangakanani nayo kanti uzoqalaza mina ukuthi ngilimale kangakanani ngasho ukuthi yabo into ebenganakanga ukuthi mhlambe yimina oshayekile noma uyena. Uzocela uNathi Mzimela avezele umbukele ekhaya ukuthi lapha yilomgwaqo la kuthekwa lemali khona kanti njengamanje umphakathi ohlala ngaphesheya awukwazi ukuthi uye emsebenzini. Silinde umasipala ukuthi sizwe ukuthi eyinkingeni ezikhona nakwezinye indawo lapha eThekwini ezifana nale uzokwenza kanjani ukuzama ukulungisa isimo. Asibuyisele izitambo ngakwe studio. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati la SABC mawucetha ngena tisesekhona hlala nathi ulake mbukeli ukuthi letindzaba tethu tiyatfolakala etinkundleni tekuxhumana ungasitfola ku X, Facebook, SABC Plus na ku YouTube. Mvunankulu wesifundza seMpumalanga Mandla Ndlovu utawubethula inkulumo yebunjalo besifundza lapho ke kulinzeleke ukuthi kubukwe tingcinamba letibukene nesifundza. Kulinzeleke ukuthi Ndlovu abalule timpumelelo takhe na hulumende wesifundza solo angene ehhovisi. Kepha ke lamanye amacembu laphikisako edelithemba Ndlovu. Kwethula kwetinsita inkohlakalo kanye nekwesolakala kwemisebenzi nguletinye tingcinamba sifundza seMpumalanga sibukene nato ngekusho kwetakhamuti kulesifundza. Imigwaco lemibi takhiwo letingekho esimeni lesikahle nguletinye tetindvo letakhamuti tikhala ngato. Takhamuti etindzaweni letehlukene tingenele imishuco kute uveta tikhalo tato. Ayibona ukutshintsha ayibona swikaro swifana. She says, since we voted, we don't see any change. There are no roads, there is a high level of crime, there is no water. So we are hoping that this time they will intervene, especially with crime. She says we will also be happy when the Premier is giving his speech tomorrow to also include us, who are street vendors, to help us because the rain affects us. We don't have shelter.
Tinhlangano tepolitiki letiphikisa kaTimethembi Ndvunankhulu Ndlovu, iDA yabamba umhlangano nebetindzaba lapho yaveta khona tinsolo tekwehluleka kusebenta kwalohulumende wesifundza. Kulokunye leya kubala lenhlangano kwehluleka kwalohulumende kuphothula imakethe lekhicita titselo netitshalo letibita tigidzi temarandi. Kunelibito lekuthi kuphindze kuhlakadwe isikhungo lesibuke kukhula nekuthuthukiswa kwemnotfo kulesifundza. I was going to look at the megas officials, whether there is any one of them who doesn't own a farm. And I can tell you they are owning farms now. Because those calves don't come back. And people don't want to talk to me because they are afraid to be, to get into trouble. Nabo masipala labangendi kahle nabo bavetwe njengalokunye iDA lekhala ngako. iEFF yona ithi uhulumende walesifundza ubukene netingcinamba. As EFF, we're not expecting anything from this government because there's a lot of crisis in the province, a lot of unemployment. We have a lot of issues in the Department of Education. We have nothing to expect from them. It's the current pace speeches. We are used to this. So tomorrow we're just going there to see their dresses, their beautiful dresses and suits. Lokhulumela hulumende George Mthethwa unesiqiniseko sekuthi Ndvunankhulu udakutsinza konke lekutingcinamba abantu bakulesifundza babukene nato. Kulindzeleke ukuthi Ndvunankhulu ethule inkulumo yebunjalo besifundza kusasa. Selungile mbukeli ikhasi lethu leFacebook kanzike netihloko setiyatfolakala. Namhla ke sikubutile ukuthi ingabe ukhona yini umehluko kulokusengiswa kwempahla lesendlule lesikhathi etiphaza sukela kwamenyetelwa ukuthi ibhaliswe. Ubona wakho yalandzela mbukeli. Mina ngikubona kwami endzaweni yangakithi ngalana embombela nemaphethelo kaNyamazane ngibona ukuthi mina ukhona umehluko ngoba kusukela angikeva nebantu bakhala netindvo letindlule lesikhathi usho kona ukuthi tindvo isahamba kahle. Mina ngithi cha umehluko kude nakancane ngoba uye uthole tindvo setindlule lesikhathi ikakhulu ukuthi iphayisa etindzaweni tangakithi kwangathi uhulumende angaqinisa umthetho alandzelele kube khona kuphepha ikakhulu kulokudla lokubukela iphayisa. Ngibona ngathi nje umehluko awukho nje mawulandela kahle nana kulezi zitolo zabantu bokufika. So lokho kuyafana nje uyakuthola ukuthi kusesenamakade phakathi lapha kodwa igovernment yathi konke izokulungisa lokho. Ushintsho lona cha alukho nje impela nje. Sokuthula nje ngoba na kuphela kusebenza imali labantu bokufika banemali. Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngeke ethweswa kudependela ngawo. Nasibuka timayethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalichasaniswa netimali takulamanye amave. Anziktemdlalo basitfupha abadlali bakuleli labatalimela kulomqhudelwano we-Special Olympics World Winter Games lotabanjelwa eTurin kule Italy. Lona ke ngumqhudelwano lomkhulu walabakhubatekile badlali bakuleli bavalilisela muhle Jozi. Imidlalo yama-Special Olympics idlala njalo emva kweminyaka lemine kanti lona ngumqhudelwano lomkhulu labakhubatekile lokufaka ekhathi bantwana nalabadzala basitfupha bakuleli batawumela leli kulomqhudelwano bonke badzabuka esifundeni seGauteng kulandzela kuba khona kwetinkinga lo mqhudelwano ugcina kubanjwa nga-2017 kule Austria. Umceceshi we-skating Glenda Slabet uthi ukufokotela kubuya kwale midlalo. We did very well then. And then, of course, COVID hit, and then we couldn't go. We were supposed to go to, I think, Sweden. They cancelled. Then we were supposed to go to Russia, and then the war broke out. So we haven't done it for 8 years now. We haven't been. Because that was 4 years. So now it's another 4 years that we are finally going again. Leli toba lihlandla lelishumi nakubili kubanjwa nomqhudelwano wema-Special Olympics World Winter Games nga-2017 e-Austria. Iningizimu Afrika yabuya netindondo letingamashumi Slabet uthi bafuna kubuya neligolide e-Italy. Well, if we don't come back with golds, that's it, we're staying in Italy. We've said to them, gold or nothing, we stay there. Chanel Watts lomunye badlali labatilolonga eNorthgate uthi uyilindzele ngemehlo labovu lemidlalo. Presence in South Africa, it's your opportunity.
It's your life. It's your goal. It's your opportunity. Everything. Go for it. Go for it. Don't look back. Lemidlalo etawuqala mhla tisiphohlongo kuthi madobe mhla til15 ngendlovu lenkulu. Asesithishele lembombela sive ukuthi Dan Dlamini usiphathele tipi lethambe embili lethume embiteni kuligwalagwala FM. Dan titsini mlingani? Angithathe ngatotota imbilitora ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi lesitabe sikuphathele umbukele namhla ehlelweni kufaka ekhathi kuvaka abantu ukuthi ngabe Takhamutita lesifundza seMpumalanga tilinzele ini kule nkulumo yebunjalo besifundza letabe ithulwa ngunduna nkuluMandla Ndlovu elangeni lakusasa ngethulu kwaloko siyabe siva atakamuva kuleti khukhula leti qhubeka kwesifundzeni sakwa Azulu Natal ngoletina letinye umbukele ngathi linzela ehlelweni letiphuma embiteni nyalo ngensimbi yesithupha ngiyawubuyisela tinzambo kuwe Jozi Dora. Asibonge kakhulu Dlamini kucela phaketa lamuhla asiphinze sihlangane kusasa tikhona tolimi lesiXhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa kanti into zakhe ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo. Ngiyetela shona lingena tinzabatalo kanjalo ngiyetela shona lingena so simo selitulu siboka kakhulu ke Dr. Mabuza kanze ke masibukela sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kumahle kakhulu ke mathuba emvula mabuya kakhulu kade enkabeni nelive ngolo lomhla nje mabuya incenye sifunza ke la iFree State lapha kuyekela 60% kanze ke tifunzele lethi kunelive alapha kuyekela 30% ikhuphuka njalo yofika ngalimpumalanga ngelive ngolo lomhla nje ngoba lapha kuyekela 30% emathuba emvula kanze ke naselangeni lakusasa akhombisa kuba khona lawo mathuba emvula enkabeni nelive nje ngoba lapha kuyekela 60% njengoba ehlela nangalesifunzeni Eastern Cape lawo mathuba emvula kanze ke sekhona netibhadute enkungwala lomhla kakhulu tifunza lethi kunelive njengobona esisekhona lamathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanjalo ikakhulu kati nasentshonalanga yelive ngola lomuhla kanze ke mawubuka likhombisa ke nekubonya ngemafu cishe ke ngaleke la esifunzeni iNorthern Cape ngola lomuhla kanze ke sixwayiso lezivela kwa South African Weather Service kusihla namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka ke enkabeni nelive khuphukele ke njalo etifunzeni lekubalwa ke isifunza impumalanga nencenye esifunza ke la iLimpopo wehlele ngaleke la esifunzeni iNorthern Cape ngola lomuhla kanze ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso ezivela kwa South African Weather Service njengoba likhombisa ke la kuduma kakhulu mawubuka incenye esifunza ke la iFree State kanjalo nesifunza ke la iNorthern Cape kanze ke makhuphuka empumalanga live ikakhulu kade isifunza ke eGauteng impumalanga nangalekela eLimpopo ngola lomuhla sisekhona ke lawo mathuba emvula kanze ke uma sibona ke mazinga ekushisa la phasi ke kusihlwa namuhla mabuka ke la tinzawo lefana nabo Uppington ihleli lapha ku21 bo Calvin lapha ku15 bo Sutherland lapha kuye ke la 13 mabukanza lefana nabo Riversdale ihleli ku18 kanze ke kuBokomani ihleli lapha kuye ke la 14 lokho ukuthi lipholile ke kusihlwa namuhla kanze ke nakuBomthatha lapha kuye ke la 15 bo Port Shepstone lapha kuye ke la 20 makhuphukela ke la embombela hleli ku17 lo ukuthi lipholile kuleti tinzawo leto ke nangale buParabula lapha ku19 ePhulukwane lihleli lapha kuye ke la 18 bo Sibi nobe ke kuPretoria bo Johannesburg bo Bethlehem likhombisa ke la kuphola kuleto tinzawo leto kanze ke mazingishisa la setulu ngalo lomuhle mabuka nzawo lefana nabo Uppington liyashisa kuleto nzawo leto nje kube lapha kuye ke la 34 kanze ke mabuka kuboniphala lehleli ku32 eMusina nakhona kuyashisa uhlele kuPhalabura lapha kuye ke la 30 nakuba bombombela hleli ku27 lifuthumele kuleto nzawo leto ke nakubo Emelo kanze ke Johannesburg hleli lapha kuye ke la 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto nzawo leto ke wehlele kuPietermaritzburg njengoba lipholile lapha kuye ke la 20 kanze ke ngale kuBomthatha lapha kuye ke la 23 mabuka nzawo lefana ke la nabo East London kuba Credo kuyashisa ngolo lomuhle nje kube lapha kuye ke la 32 bo Grafi hleli lapha kuye ke la 34 mabuka nzawo lefana nabo Komani wehlele kuBocebeha hleli lapha kuye ke la 23 ngolo lomuhle nzawo lefana nabo George nakhona ngolo lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto nzawo leto angisho ngithi kungakube ngubhathele kona busuku abube ngilobuhle